interpretimi I gjuhëve që bëhet në kish është profeci apo jo? Διερμηνία των γλωσσών που γίνεται στην Εκκλησία είναι προφητεία ή όχι? Η ερμηνεία των γλωσσών λέγεται και προφητεία. Interpretimi I fjalëve quhet edhe profeci. Να ανοίξουμε να το δούμε από μέσα. Dhe ta shohim se ku është shkruan. 4 κεφάλαιο Α Κορινθίους. Korintasit 1, kapitullin e 14. Είναι διαφορετικά χαρίσματα, αλλά έχουν περίπου το ίδιο, την ίδια έννοια. Janë dhuntit të ndryshme, por kanë pak a shumë të njëjtin kuptim. Το 27 εδάφιο Lexojmë te rreshti 27, kapitulli 14 te 1 Korinthasve, rreshti 27. Ναι, αδερφέ. Για διαβάστε το. Από το 27 μέχρι το 32. Lexojmë atëherë nga rreshti 27 deri te 32. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga 2 më të shumtë në 3 vet, dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretojë. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesh në kish dhe le të flas me veten e tij dhe me Perëndin. Le të flasin 2 a 3 profet dhe të tjerë të gjykojnë. Por nëse ka një zbulesë në një tjetër që rri ulur, le të hesh I pari, sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajojnë të gjithë. Amin. Βλέπετε πώς το λέει εδώ. E shikoni se si e thot këtu. Ότι οι προφήτες λέει, όποιος λαλεί γλώσσα γνώριστο, να κάνουν 2 ή 3, όχι παραπάνω, να μην μπερδεύονται πολύ. Pra thot, kur flasin, interpretimi të bëhet nga 2 apo 3, jo nga shumë të tjerë që të mos ketë ngataresa. Και ένας να διερμηνεύει. Dhe një le të interpretoj. Και μετά μας λέει, εάν όμως δεν είναι διερμηνευτής, να σιωπά. Te rreshti 28 thot, nëse nuk ka interpretues, atëherë le të hesh në kish. Προφήτες τώρα να λαλούν 2 ή 3 και οι άλλοι να διακρίνουν. Ndërsa për profetët thot, le të flasin 2 a 3 profet dhe të tjerët të gjykojnë. Και αν έρθει αποκάλυψη σε άλλο καθημένο, ο πρώτος να σταματάει. Dhe nëse ka një zbulesë ndonjë tjetër që rri ulur, le të hesh I pari. Διότι μπορεί ο ένας μετά τον άλλο να προφητεύει και να μαθαίνουν όλοι. Sepse të gjithë njëri pas tjetrit mund të profetizojnë që të mësojnë të gjithë. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Ο ερμηνευτής είναι αυτός που λαλεί κάποιες γλώσσες και ερμηνεύει. Do me thënë, cili është dallimi? Pesëm që mjali fora dhe na mi. Το ξαναδιαβάζω εδώ πέρα. Εάν λέει δεν είναι διερμηνευτής, να σιωπά. Άρα και ο διερμηνευτής είναι όπως ο προφήτης. Në qoftë se nuk ka interpretues letesht, atëherë dhe ai që interpreton është si profeti. Τα χαρίσματα είναι ίδια σχεδόν. Dhuntit janë pak a shumë të njëjta. Η διαφορά είναι ότι στο διερμηνευτή λαλεί γλώσσες πρώτα και μετά διερμηνεύει. Tek interpretimi ka këtë që flet gjura, pastaj interpreton. Ενώ η προφητεία είναι κατευθείαν, αυτό λέει ο Κύριος. Ndërsa profecia ka të bëjë me atë që thot, këtë thot Zoti. Χωρίς να λαλήσει γλώσσες. Pa folur gjurat tuaja. Όμως και τα 2 χαρίσματα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Por që të dyja dhuntit kanë të njëjtin rezultat. Και τα 2 δηλαδή χαρίσματα τα λέει σαν προφητεία. Që të dy këto dhuntit I quhen si profeci. Και αν θα πάμε στην αρχή πάλι του κεφαλαίου, dhe të shkojmë përsëri në fillim të kapitullit, διαβάστε από το 3 εδάφιο. Thot tek paragrafi 3. Το 3 και το 4. Και το 5, τα 3 εδάφια, 3 μέχρι 6. 3 deri tek 6.
Kurse ai që profetizon u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje e për dëllim. Ai që flet një gjuhë tjetër ndërton veten e tij, por ai që profetizon ndërton kishën. Unë dua që të gjithë ju të flisni gjuhra, por më tepër të profetizoni, sepse ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhra, veçse në interpretov që të marrë ndërtim kisha. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι θέλει όλοι να μιλάμε γλώσσες, Këtu na thotë se don që të gjithë të flasim gjuhra, αλλά καλύτερα να προφητεύουμε. por më mirë të profetizojmë. Αυτός τώρα που προφητεύει είναι πιο μεγάλος από αυτόν που λέει γλώσσες. Tani, ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhra. Εκτός τώρα κι αν αυτός που λέει γλώσσες διερμηνεύει, οπότε είναι σαν προφήτης κι αυτός. Vetëm qoftë ai interpreton gjuhra, ai që flet, domethënë interpreton gjuhra, është sikur të profetizoj. Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά τα δύο έχουν σχεδόν την ίδια έννοια με μια μικρή διαφορά. Këto dy dhunti kanë pak a shumë të njëjtin kuptim, por me një ndryshim shumë të vogël. Προφητεία είναι ούτω λέγει Κύριος, χωρίς όμως να αναλύσει γλώσσες και μας μιλάει στη γλώσσα μας εκείνο που θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Profecia është kur vazhdon direkt dhe thotë se kështu thot Zoti, pa folur gjuhrat të tjera që të interpretojë pastaj. Και ερμηνεία είναι όταν λαλεί γλώσσες και μετά ερμηνεύει. Dhe interpretimi është kur flet gjuhra të huaja, pastaj shpjegon. Αυτός που ερμηνεύει τον λέει ίδιο με αυτόν που προφητεύει. Ai që i shpjegon, domethënë ai që interpreton gjuhrat e quan të njëjtë me atë që profetizon. Γιατί βάζει την διερμηνία στο ίδιο σημείο με την προφητεία. Sepse vën interpretimin në të njëjtin pozicion me profecinë. Οι περισσότεροι αδερφοί έχουν ερμηνεία γλωσσών. Vëllezërit më të shumt dëgjojnë interpretim të gjuhrave. Όμως και αυτό είναι προφητεία, το λέμε και την ερμηνεία, δηλαδή μας προφήτευσε το Πνεύμα το Άγιο και μας είπε αυτό. Por edhe këtë e quajmë profeci, domethënë na profetizoi fryma e shenjtë nëpërmjet interpretimit. Εάν θέλουμε ακρίβεια, θα λέμε ο αδερφός αυτός έχει ερμηνεία γλωσσών, με ακρίβεια. Dhe që ta themi me saktësi, mund të themi se filan vëlla ka interpretim të gjuhrave. Αλλά και αν πούμε ότι έχει προφητεία, δεν είναι λάθος, είναι το ίδιο, έτσι μας το λέει εδώ. Por edhe nëse themi se ka profeci, është njësoj. Domethënë mund ta themi të njëjtën. Mundet një njeri të bëj dy profeci? Μια ερώτηση εσύ ο αδελφός. Μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 2 φορές προφητείες? Εξαρτάται πόσο συνδεδεμένος είναι με τον Κύριο. Varet se sa i lidhur është me Zotin. Οι προφήτες, όταν είναι όλη η εκκλησία γεμάτη, ο ένας προφήτης λέει, μπορεί να προφητεύει μετά τον άλλο, άρα μπορεί να προφητεύσει κι άλλη φορά κι άλλη φορά. Kur kisha është e mbushur, thot, mund të profetizojnë profetët njëri pas tjetrit. Dhe kështu që mund të profetizoj edhe për të dytën. Τέλος πάντων, θέλει λίγο Nëse s'ka të tjerë dhe është vetëm një, mundet një njeri të profetizoj 2 herë? Αν δεν έχει άλλος και είναι μόνο ένας, μπορεί να προφητεύει 2 φορές. Δεν υπάρχει κανόνας πόσες φορές θα προφητεύσει, όσες φορές το γεμίσει ο Κύριος, τι να του πούμε εμείς. Nuk ka rregull se sa herë të profetizojë dikush. Aq herë sa ta mbushë Zoti profetizon. Αν πούμε 1 ή 2 θα είναι λάθος, γιατί δεν μας το λέει η Γραφή. Po të themi se do të profetizojë 1 herë apo 2, do të jetë gabim sepse nuk na e thot shkrimi. Δεν έχει σχέση αν είναι ένας προφήτης ή είναι 200 προφήτες. Nuk ka rëndësi nëse është 1 profet apo 200 profet. Μπορεί να είναι 50 προφήτες και να προφητεύσει 1 και 2 φορές. Mund të jenë 50 profet dhe të profetizojë 1 apo 2 herë. Δεν υπάρχει εδάφιο που να μας λέει πόσες φορές να προφητεύεις, οπότε δεν το συζητάμε καθόλου. Nuk ka një paragraf që të na thojë se sa herë të profetizojmë, pra që nuk e diskutojmë këtë. Ό,τι πούμε θα είναι γνώμη μας, η οποία δεν τη χρειάζεστε. Po të themi diçka do të jetë mendimi jonë, të cilin nuk e keni të nevojshëm. Kur një profet profetizon gjithmonë të njëjtat fjalë, sa herë që profetizon, çfarë kuptojmë me këtë gjë? Adhelfe,
se schesi me αυτό που είπαμε, όταν ένας προφητεύει τα ίδια λόγια συνέχεια, δηλαδή κάθε φορά που κάνει προφητεία λέει τα ίδια. Πώς να το πάρουμε αυτό, πώς να το καταλάβουμε αυτό? Τώρα θα σας πω. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Do t'u them thotë e kemi thënë dhe herë tjera, po do t'u them përsëri. Όλα τα χαρίσματα λειτουργούν όπως λειτουργούν και οι γλώσσες. Të gjitha dhëntit funksionojnë sikur se funksionojnë gjuhrat. Εάν γεμίσεις με Πνεύμα Άγιο, θα σου δώσει κάτι καινούριο ο Κύριος. Nëse mbushesh me frymë të shenjtë, Zoti do t'i jap diçka të re. Και έχουμε φέρει το παράδειγμα με το πηγάδι. Dhe kemi sjellur shembullin me pusin. Γιατί η Γραφή λέει ποταμοί υδατοζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του. Sepse shkrimi thot, burimet e ujrave të gjalla do të rrjedhin nga barku juaj. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μία πηγή μέσα μας που αναβλύζει και βγάζει ωραίο νερό. Le të themi pra se brenda nesh ekziston një pus i cili grufullon dhe nxjerr ujë të pastër. Εάν η πηγή από κάτω σταματήσει να βγάζει νερό, Tani nëse ky pusi nga poshtë ndalon se nxjerrë uji, το νερό μένει στάσιμο, uji mbetet i qëndrueshëm, πέφτουν φύλλα, πάνε εκεί έντομα και κάνουν τα αυγά τους. bien gjethen e te, shkojnë dhe insektet dhe pjellin vezët e tyre në te, Και το νερό μετά δεν είναι τόσο ωραίο όπως ήταν πριν που έβγαινε μέσα από την πηγή. dhe uji nuk është më i mirë sikur ishte përpara që grufullonte. Εάν όμως ανοίξει η πηγή από κάτω και βγάλει καινούριο νερό, Por nëse hapet përsëri ky burim uji dhe nxjerr ujë të ri, τότε φεύγουν όλα τα παλιά από πάνω και είναι πολύ ωραίο το νερό και πιο ωραίο. atëherë ikin të gjitha të vjetrat që kishte mbi te nga sipër dhe del uji i pastër nga poshtë dhe del shumë i mirë. Έτσι είναι και το χάρισμα των γλωσσών και της προφητείας. Kështu është edhe dhëntia e gjuhrave dhe e profecisë. Δηλαδή ο Κύριος σου δίνει μία γλώσσα. Do më thënë Zoti të jep një gjuhë. Εάν δεν ξαναγεμίσει να σου δώσει άλλες γλώσσες, θα λες 5 χρόνια την ίδια γλώσσα μόνο. Nëse nuk mbushesh me frymë të shenjtë dhe thua për 5 vjet do të thuash të njëjtën gjuhë. Και έχω ακούσει τους αδερφέ, δεν μου έχουν έρθει άλλες, όλο αυτές λέω. Dhe kam dëgjuar vëllezër që thojnë, vëlla, nuk më vijnë gjuhrat e tjera, të njëjtat them. Ναι, πρέπει να γεμίσεις τώρα για να σου βγει κάτι καινούργιο και είναι πιο ωραίο το καινούργιο, μεταφέρνει πιο πολύ οικοδομή και σε σένα και Duhet στους άλλους. duhet mbushesh me frymë të shenjtë që të vinë të tjerat që do të jenë më të mira nga të parat. Si Το ίδιο είναι και η προφητεία. E njëjta gjë është edhe me profecinë. Του έδωσε ο Κύριος μια μέρα μια προφητεία, ο Κύριος είναι το μέσο ημών. I dha Zoti një ditë profecinë që thotë unë jam mes jush, thot Zoti. Ξαναγεμίζει λίγο με πνεύμα Άγιο, λέει πάλι το ίδιο. Mbushet përsëri ditën tjetër me frymë të shenjtë dhe thotë të njëjtën gjë. Αν δεν υπερχειλήσει τώρα το ποτήρι να σου δώσει κάτι καινούργιο ο Κύριος, λες όλο το ίδιο, αλλά μετά είναι όπως το παγιάτικο φαγητό. Tani nëse nuk të mbush Zoti si puna gotës që grufullon ujit nga sipër, nëse nuk mbushesh, do të thuash të njëjtat gjëra për herë dhe bëhesh si puna ti ushqimit që Αλλιώς είναι το φαγητό όταν είναι ζεστό έτσι ωραίο εκείνη την ώρα, Tjetër është ushqimi kur është i ngrohtë që është gatuar në atë moment, αλλιώς την επόμενη και αλλιώς μετά από 10 μέρες. e tjetër është ditën tjetër dhe tjetër është pas 10 ditësh. Μετά χαλάει κιόλας. Pastaj edhe prishet. Έτσι, γι' αυτό ο προφήτης δεν είναι ψευδοπροφήτης αυτός, Për këtë arsye ky nuk quhet profeti rrem, αλλά όταν λέει συνέχεια το ίδιο, μετά από λίγο δεν φέρνει πια πολύ οικοδομή. por kur thot gjithmonë të njëjtën gjë, pastaj nuk sjell më ndërtim. Πρέπει να γεμίσει, να του δώσει κάτι καινούργιο ο Κύριος για να φέρει πάλι οικοδομή. Por duhet të mbushet që të japë Zoti diçka të re që të mund të sjellë përsëri ndërtim. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν είναι καλός προφήτης. Είναι, απλά δεν έχει ξαναγεμίσει και το ποτήρι του είναι άδειο.
Tani nuk është se ai njeri nuk është profet i mirë, është profet i mirë, por thjesht nuk është mbushur që të mund t'i japë Zoti tjetër. Εάν όμως ένας προφήτης παραδείγματος χάρη δεν είχε καλή ζωή, Në qoftë se një profet për shembull nuk ka një jetë të shenjtë, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου η προφητεία του και θα τον σταματάω. mua nuk më intereson fare profecia që i bën, bile mund edhe ta ndaloj. Όταν δηλαδή ένας προφήτης είναι ασεβής, δεν την κάνουν την προφητεία του. Kur një profet për shembull nuk bën një jetë ashtu sikur se do Zoti, çfarë do bëju me atë profet? Λέει, μας μίλησε ο Κύριος. Do thoj ai na foli Zoti, na foli Zoti. Ένας παραδείγματος χάρη είναι στην αμαρτία και λέει μετά το πνεύμα του Άγιο μου μίλησε. Një për shembull mund të jetë në mëkat dhe pastaj flet po vetë ky profeti që është në mëkat, që mua më foli Zoti. Εμείς εδώ είχαμε μια αδερφούλα που έβαφε τα μαλλιά της. Për shembull ishte një motër e cila lyente flokët e saj. Μόλις έβαφε τα μαλλιά της, δεν ξαναπροφήτευσε γιατί ξέρω ότι δεν το δεχόμαστε. Sa filloi domethënë të lyente flokët, nuk profetizonte më pas sepse dinte shumë mirë që kjo ishte mëkat. Μόλις ξέβαψε τα μαλλιά της, μετά ξαναπροφήτευσε. Pastaj mbasi i pastroi flokët, domethënë nuk lyej më, atëherë filloi përsëri të profetizoj. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν ο προφήτης είναι όντως από το Πνεύμα το Άγιο ή όχι. Έχει σημασία. Më tepër rëndësi Ο ποιμένας μπορεί και για άλλους λόγους να το σταματήσει. Γι' αυτό δεν ξέρω. Nuk ka rëndësi domethënë nëse profeti flet apo jo sipas me frymën e shenjtë. Γι' αυτό αν δεν ξέρουμε προσωπικά, αν δεν ξέρουμε ακριβώς το θέμα, δεν μπορούμε να επέμβουμε, ούτε δημόσια μπορούμε τώρα να ψάξουμε το καθένα ειδικό. Εδώ μιλάμε γενικά αυτή τη στιγμή. Për këtë arsye, nëse nuk dim rastin konkret, qoftë edhe profetin, qoftë edhe atë që ka folur, nuk mund të flasim në mënyrë të veçantë. Όμως γι' αυτό σας είπα ότι εξαρτάται το πρόσωπο, εξαρτάται Varet nga personi, η συμπεριφορά του μέσα στην εκκλησία. nga mënyra se si sillet profeti, varet nga shumë gjëra. Έτσι, γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια. Prandaj duhet kemi shumë kujdes sepse çdo rast është me vete. Κανόνας δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υπερήφανος, απλά θέλει να προφητεύσει, αλλά είναι άδειος. Si një rast i përgjithshëm e themi si një profet i tillë mund të profetizoj, po është bosh. Και μετά και ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν μπορεί να μας δίνει συνέχεια το ίδιο φαγητό. Edhe vetë duhet ta kuptoj ai që profetizon gjithmonë të njëjtën gjë, që nuk duhet të profetizoj sepse jep gjithmonë të njëjtën gjë. Εσύ δηλαδή μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο σπίτι σου και να του βάλεις επί 3 εβδομάδες το ίδιο φαγητό. Να το ζεσταίνεις, να το ξαναζεσταίνεις και να το βάζεις το ίδιο. Që të kesh të ftuar në shtëpi për shembull për 3 javë njerëz dhe të vesh çdo ditë të njëjtën ushqim. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Diçka e tillë është kjo gjë që ti thua. Ψαλμόεν πνεύματι, για τον ψαλμόεν Ο πνεύματι. ψαλμός σε πνεύματι, αδερφοί, είναι άλλο πράγμα. Psalmet në himne, domethënë në frymë është tjetër gjë. Ο ψαλμός σε πνεύματι δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Nuk mundet këtë askush ta ndaloj. Είναι γραμμένο, ψαλμόν έχει, διδασκή έχει, πάντα γίνεται εις οικοδομήν. Është shkruar këtu te pjesa që lexuam, ka psalm, ka himne, gjithsecili domethënë ta bëj me radhë me qëllim që të ndërtohen të gjithë. Εκτός αν ένας παραδείγματος χάρη βγάζει ένα ψαλμό την ώρα που λέει ο ποιμένας πίεται εξ αυτού πάντες. Vetëm me përjashtim të rastit, domethënë që mund ta ndaloj në rastet kur merret trupi dhe gjaku, kur bariu i kishës thotë merrni pijeni, ky është gjaku i Zotit Jezus. Εκεί του λέμε αδερφέ, σταμάτα σε παρακαλούμε, δεν είναι ώρα τώρα. Në këtë rast për shembull bariu i kishës mund ta ndaloj dhe t'i thoj të lutem motor ndalo Ο sepse αδερφός μας έλεγε μα έχω δύναμη πολύ. nuk është ora që ta thuash të gjë. Tjetri mund të thoj po kam shumë fuqi tani. Ναι, αλλά μπορεί να το σταματήσει αυτή την ώρα. Por mund ta ndalosh këtë orë. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε και τον ψαλμό, γιατί λέει πάντα γίνονται εις οικοδομή. Për këtë arsye thotë fjala e Zotit të gjitha bëhen për ndërtimin e kishës. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τον ψαλμό πόσο οικοδομή. Do të shikojmë edhe atë që jep psalme kur ndërton. Αλλά ψαλμό σε πνεύματι απαγορεύεται να σταματήσουμε. Por një psalm në frymë ndalohet, nuk lejohet që ta ndalosh. Εκτός αν έχουμε συγκεκριμένους λόγους γιατί δεν οικοδομεί. Me përjashtim të rastit, kur kemi rast të rrallë që nuk ndërton. Και αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Τώρα τα ειδικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να τις βλέπουμε
shumë idiotera. Këtë flasim, domethënë është një rast i përgjithshëm, ka raste të veçanta pastaj që kanë gjërat e tyre. Që duhet Amin.